Ni ay reminder ang atong Ginoo pinaagi sa ebanghelyo karong adlaw. Ingon siya, kun wala ako, wala kamoy mahimo. Please let that sink in. Sige daw. Sink in daw. Palubong gyud sa kinahiladman. Kung wala ako, wala kamoy mahimo. Mga igsuon, tinuod ba ni? Yes. Wala kitay mahimo kung wala ang Dios sa atong mga kinabuhi. Tanan natong gipangbuhat, mga maayo nga atong gipangbuhat, mga pagpaningkamot nato, tanan nga naa nato, tanan nga ka-bright, ka-talented, ka-productive, gikan na sa Dios. Dili nato na mahimo kung wala ang grasya sa Dios. Abi ninyo mga igsuon, munang niingon ko ganiha, let that sink in, kay importante kaayo nga dala-dala nato ang maong kamatuoran. Importante kaayo na nga kanunay kitang naghinumdum nga without God, we can do nothing. Nganong importante man kaayo? Kay naay duha ka mga birtud, virtues, duha ka maayo nga batasan nga atong makuha kung kanunay natong naa sa isip o puso nga without God, we can do nothing. Unsa man ning duha ka mga virtudes, virtues? Well, number 1, ang kamapaubsanon or humility. If you always recognize that without God we can do nothing, dili gyud ta mahimong hambog ug arugante. Because we always acknowledge that there is someone greater than us. And so, kung naagaling tay humility, then we always ask. Because we believe we don't have everything. Maunay humility. Ang taong arugante, di na kabalo mangayo. Because they believe nga tanan nga ilang nahimo, mga achievements, gumikan sa ilang paningkamot lamang. Munang they don't ask, they don't pray. A person who is arrogant doesn't pray. Or if he or she prays, it's fake. It's fake. Dili tinuod, piki. Only humble people pray. Humility is the mother of all virtues. So, if we always acknowledge that without God we can do nothing, then we will become humble. Because we will always seek God in all things and in every part of our lives. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Munang tagai ko Ginoo kay kulang ko. That is humility. Kulang ko, Lord. Kulang ko. Tagai ko. That is humility. Number 2. Unsa may mahitabo nato kung kanunay natong daladala ang kamatuoran nga kung wala ang Dios, wala kitay mahimo, gratitude or kamapasalamaton. Kamapasalamaton. Kay makita man nato nga without God we can do nothing, therefore tanan nga naa nato iyaha. So sige tagpasalamat.
We will always be thankful to God for everything because everything is a gift from Him. Tanan regalo sa Dios. Naningkamot ka, but without the grace of God working in your brain, wala kay mahimo. So tanan-tanan ha, tanan-tanan. Imong titles, imong nahuman, imong talents, possessions, positions, titles, everything you have and you are comes from God. They all come from God. So kay kana man imuhang mentality, sige kag pasalamat. Mutubo ang grasya sa gratitude sa imong kasing-kasing. Now mga igsoon sayon ra na ako'y gustong i-emphasize nga kini di ang duha, humility and gratitude, ang kamapaobsanon ug ang kamapasalamaton, they must go together. Ay gyud na ibulag. Okay? Ayaw gyud na ibulag ng duha, humility and thankfulness. Never separate that. Ngano man, sa akong giingon ganiha, humility is to beg, is to ask. But for your information, and siguro based on your experience, it's not enough to just ask from the Lord. Diliigo. Nganong diliigo? Have you noticed nga sa atong pag-ampo kung sige ratag pangayo, you will end up kapoy o stressed. Tagai ko ani Lord, tagai ko ani Lord, tagai ko ani Lord, tagai ko ani Lord. Ang ending, muna mabugat akong dughan. Because it's not enough to beg. They must go together. While you ask, you also say thank you, so that you will end with peace. You will be free. You will be content. And there will be peace in your heart. Ngunang I would like to suggest, sige magitag pangayo, pero how about mugahin mo og pag-ampo, mugahin kita og pag-ampo nga wala tay pangayoon, magsige ra tag pasalamat. I promise, pag human nimo, gaan ka imong pamati. So lay gani ninyo na, kanang wa gyud mo'y pangayoon ba? Example, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat kaayo sa tanan. Lord, salamat kaayo ani. Lord, salamat kaayo sa bla bla bla. Lord, salamat kaayo Lord sa ingon ani Lord. Lord, salamat po kay Lord atong kuan ganiha. Lord, salamat gyud kay Ginoo. Salamat nahuman na kag-ampo, puros pasalamat. Amen. Pag human nimo, I promise, gaan ka imong pamati. Nganong gaan man? Because you know God knows what you need. Even before you ask those things, munang kung ikaw usa ka tawong lalom og pagtuo, di kasig pangayo. Because kabalo man ka, nga kabalo ang Dios unsay akong mga gikinahanglan. Ngano mangayo pa man ko. So magpasalamat na lang ko. And you will end up very peaceful. There will be peace. Gaan ka imong pamati kung sa imong pag-ampo magsige ra kag pasalamat.